thir tu te ka channel a kalo lom ne veka cheu olemes sakania tunchuma chuanin microneedling part 2 ti ve thungang o ama sa kha part 1 ti maila I karon ti chuak to a khata khanin improvement na sa takin ka mu ka tia a begin sports heti lai ka cheat lai bi ka khanin he improvement na sa takin ka mu I adal pha 50% vel chuan azia ka tia voi khatna khan ke ma chuan enge na chu tuar de umaila timayang na chu tuar de umaila improvement kha chaka chu ka du na nia tin amma ka ron tila nang khanin enge adam har chuang lawa he izu in ti pem tak tak ang khani lawa timayang apil tlema ti pil de wang khani chu wang chu adam har lawa mel chia chung chu tlem chuan mel chia chung kha mel chia bel cha chung kha tlem chuan in awm ve dewa ni ni thum vel chu ma se ni thum nu vela kha chuan in aron hil chawa ron dam chau me he kho tur te pom to khamo chu enge a result kha satisfying ka tia tin he alave fum fe lawa 100% in alave lawa are thengem chu ka shelwa microneedling hian kan han ti chau me ka he experiment kan ti chau ni bek mai chumo tun thla chu te tila akar khatle na chia nia tun hi indrin ni zana nia akar khatle na chia nia ka in enge dharma roller ka ti achanga kar khatle na chia nia ka vunpo adam to a hlomana chuanin tuna hian ka p5 vek to a micro needle roll mai kha kama bak le to ni tin ka micro needle po ka chia 5 vek to a alcohol la ka chia 5 le vek to a chuwang chuanin hei te hi ka mang le thei to ni mang le thei der to a tun chum chu ama sang man nor nat kha ka tum lo ti me yang ama sang ma han ti chem kha ka tum lo wa ril ruwa chuan ril ru te chuan ma se enge kan ti nga ka tui le vio mai the ke hi thi sen chuakin na thua min thi sen chuakin thi sen chuakin la tor lo te pom min di kha bible te ti la thi sen chuak kopin skin care te po kan ti le lawang ti soi thelo chu wang chuanin du a hege du thonal tu ka khanin ka lo ti le chiam thina ma se ange athi du ve shima kan ti nge bokana abikin ti lai area te athi ma ve a mo tin ti lai ka mai shim ka vun shim mi ke chu pan lawa kan ti nge pan lawa chu wang chuanin enge athi har ve ni ma zan po khan ama sa video ma sa po khanin ti lai kha chu athi tur shim min ti mayang apil tur shim min kan nor li ve de boka chan chu apil de wa khatia vun khok tur ron khan vun khok tur aron om khan aduk te po kharon chuak ve kha kheutla kha ol ve adam pa khanin vun thi khan ron chuak pui ve ni chu ituna po hian hi improvement ka mu ka ti na tak chu nia chuanin zoina chuanin rol nat lutuk lo ka tuma enge andon ka shelowa kan rol chan phot me nge thi sen chuakin skin care kan ti le lob mai niang chu achul chuan kan chu hnai do nge tilahi ka focus ani wang hian ka target bear ti mayang ka target bear zo kan ni wang hian bul hi kan chan dep chota tilai area hian mo ti zo hian kan ti lenga sen le ta chol mai ti khan kan zo le ta ti hian da kar chan ve ka ha kan da kar chan ve nuwa skin care ka tele don ani
hello ole ti khanin microneedling ka ti line lo muta ka voi ni tina ni ta ka voi ni tina po khan he avoi khatna chun improvement khat tlemin an nep dewa ka tia ke ma chuanin avoi thumna mania ka ti avoi thumna ka ti lai hi ka record to lem lawa he ti lai area chu hi ka ti to chuan chuanin khami kha effective em ti tele avoi hi ka ti na ke experience te enge ka to ti mayang kha ka ron share do na ka ron soi do na chumi pa chuan a time ti tele a effective em ti te ka ron soi do na ka mai ka phie tu na hena raw facing ka ron langa engma skin care po ka hnoi lawa ka shoot re don lawa arai don lo chuang chuan kalan hoi lawa aro ron ti lan kha ka du sia ama sa chuanin ka experience sa chuanin enge kamai rea chu ti lai veli chu he ka chalte nen mo ati mam to pa I vun po ati lang nunga collagen kha ti chak veli chu microneedling hian in mo chuanin derma roll ai nang renga chuanin chu ti ro chuan he ti lai area le a hong ti lai vel hi min ti bol thunga mo mi bola ron siam thunga bol te ro te ka nei pha thunga chan chu bol ka nei ka shelawa han ti dar tur khan ma se ati pun olzia chumo te he lang thamwak lo bol te polom khan ti khan ati punga niang chu ka ti me ti lai vela hian ka bol tanwala lang tham si lo he ma se kuta khoya thap si khanin khatiang khan ka bola ma se lang tham chuang lo ta ni enge he ti hanin en satlia chona lang sar lawa lang tham lo boka ma se kuta khoi khana feel the chu ke experience ania my bol nei tan chon ti chi lo ka ti chin khamo kha ke experience ka ron ne chu wang chuanin ka avoi thumna chon are to ma se ka tinon du tholo mai pu ma chon chu wang chon hetilai area chu han ka ti ta abol na enge aduk na lai a sport som na lai area chu han ka ti ta ka tinna over lo boka ma se asen chun thowa chung de phe chong nga tinge min tia nga tinge mai khan ti do sop sop ma se ka shilfia an she thiam le me kha te khan ke in rola ka tinna lutuk lawa thi po thi lawa tun chu ma chon ma se apil kha chu om tho ni mo a thi lawa ma se pil te kha chu om tho a ti khana ron khira enge a khil kho tu dang te po kham tho chuanin he hi ka result chu ni ta kem a area tlai thi chu alsen dewa ma se azia to lu to ka he are hok chu ka tilawa ma se adalani mo ma son to pa tinat wa kha ngai lawa a effective dan tur a effective the dan tur rang berati mai kha cha ma se tinat over po ngai lawa roll ve shim kha chuanin engemo hei vun han pil kha nge chu wang chuan ti pil ti thi khel kha ngai lo gan ti nge ti thi khel kha ngai lo roll voi ni voi thum vel heti zong a voi ni voi thum vel roll ve kha atok vel viewing ka shia 1.75 to page chuan atok vel view ni chuan ti khan inti regu thei zo kanga mo adam hun chung te kha rei lo bok ta hei ni thum na vel ani to zanin ka shu thian avoi thum na hi a hil der to he azia to ni chumo chuwang chuan tina chiam kha ngai lo ma se effective to rom omang tok vel ti kha a chani ti he effective lo hlau to kan nor chiam ang kha ngai chuang lo ni chu ka ron soinia at he mai duk area chu in ti du pona cha ka ti mai pu ma ti theitan mai bol me lo india mai pu mai ti the chu na chalu tu ka tin a safe thang ber lo ti ve do ni chon ka recommend viau thunga sports nei nga te mai duk nei nga te tan kha chuan mo ka recommend viau thunga ni ma se in lo uluk do in film khur do in lo ti don dia ti khani ka voi ni na le voi thum na experience ka ron soi kop ngal ni mai se in lo hlok we lo tang kai pu nge ka be se ya ka channel te mi lo subscribe ka video te mi lo like mi lo share sa zel tu nga som chewa video le pe ka gen le cho don dia